Niqhubeka nosine awungongicele kahle ukuthi uthini kahle kahle mina leli uyalena le. Kahle mama akhe into kanje lapha. Uyakhumbula uma nonibalisela ngosine ubusine kanjani yabo. So kwaye uhamba ixesha ke mina nosine sahalelana yabo. Nami amhalela uvenge umani uzibalisa ngaye. Ento ze umuntu osuhowahalela umuntu osifazane. Mamela kaloku uzothula ndithetha ndithi. Qhubeka. And manje unibalisela ke ngosine into ze women and top. Nami kaloku ngeke uloku unibalisela ngenye intombazana manje ndingayihalela into uyambona usine unjani kunawe. Hayibo. Mababa awungali mamakhe yabo. So kwaye uhamba ixesha ke nami sahalelana nosine. Sazama ke sabana ke kanti nosine cacile futhi nawe manje umbalisela ngami balenza kanjani yabo. So mina nosine ke ngoku sa decide uba masiqhube and sithetha nje namhlanje kwinyanga ezimbini ezodlulileyo sendikhe ndathi uyokroba pha kowabo. Welcome back mbukelo weVelek Live TV ohlelweni lethu luthi sikhipha izimfihlo. Mlangeni Makasela. Cishe ngashenye into kodwa isithunya sathi whoa don't say that. Anyways ngiyalalela ke mina ngizohlala phansi ngilalele. Mbukelo weVelek Live TV ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele ibhudo khona eduze kwami ngizomcela kubingelele futhi nawe noma ungeke umboneke mnganami kodwa ke uzobe enyusile isingili bese asitshela ukuthi uqhamukaphi. Cela senze kanjalo sabona bhuti njani? Ngiyaphila ntombi kunjani ke ku? Ngiyaphila ngicela ubingelele umbukelo weVelek Live nje uthi nje uyabulisa cha. Ndiyabulisa kwababukeli beVelek Live TV. Thank you so much. Ufuthi uqhamuka ngokuhlala? Ngoku ndiqashile. Where you come from? Ndisuka le Eastern Cape nengcobo. And indoda le ngcobo, indoda sezilalini. Okay, beautiful. Anyways, indoda sezilalini ubekwa yini la ekhaya? Hayi ndizayithetha nje lento sisiyona ngona ithe babuhlungu nyana. Okay. Kahle lapha manje. Ngoba ndifuna nje indlela onipha yona uba ndikwazi uxolela khona usesebendijola naye. Yabo angithi ba ngumama omntana. Okay. Ngifuna umxelela uba hayi masiyeke yami naye ngofese iqhawule ngoba kahle sendibambana nomngane wakhe ixesha elide umngane wakhe nguye ondonelisayo yabo. Hayi imacho. And umngane wakhe sendivele ndaqoba napha kowabo. Wo ususho kuningi. Slow down. Usisi ofuna ukukhuluma naye ufuna ukumxelela uba uthandana nomngane wakhe. Njalo nje ngifuna uxolela umama omntanami uba masiyeke yami naye ndiqhubeka nosimngane wakhe. Umntwana unesikhathi singanani? I think unonyaka ngoku nenyanga noba ziyi6 okanye ziyi5 lapho nje. Hayi chom, uzohetha omunye umntwana kanjalo nje. Uthandana kanjani nomngane wakhe? Iyaqala kanjani i-relationship? Hayi wena manje yabo ingxaki yakhe usisi lo umama omntana. Into ayibethi ayibhuthe khona. Bemane nibalisela manje ngoThomakhe yabo. Uba hayi uThomakhe this, uThomakhe ulundondondoni uyazibalisa uba wenze izinto women on top kwamadodini yabo. Ngiyaqonda uba yabo and nawe mawumbona usine. Unyaka sikazi yabo. Usine. So igama lakhe ngusine. Lamngane wakhe. So naye ke usine uyambona man. Intombazane clean enuka kamnandi unxiba nje usestyleni man ubethe izithayithi zakhona yazibo izithayithi so mayibalisa lento ndithi andiyazi ke usisi uxabana kusinebe mbalisela uba ndenza kanjani nami yabo because ndithathi manje ndithi ndikusine sabona uba ingani besihalelana kakade unamanga yabo manje uma umntwana akazenzi zonke lezi zinto sinazenzayo sizoyithethela phansi lesingeyikhwazi singeyikwazi enyanini yena ubethe eqaleni kuze yabo usine yabo masithetha ngosine sisi ndiyakuxelela ugijima umshini indoda ibili bemanzi pha uya-enjoya le nto ndiye yabo ndihamba naye awumsabini wena usine ndimsabela ntoni uthe usumkhokhelile ndibethile iinkomo ziphela hayi sesingengabhatali nawe pha babekuthiwa uyindoda ubungeke ungazikhuphi nawe iinkomo pha ubungeke ungazikhuphi pha esisi kodwa masiyekele masifocuse kule uba ndifuna uxelela lo sisi nyana uba hayi mna yaye masiyiqhawule umntwana okay umntana ukhululeka ngomntana uzokhuleka ngondle ndizoqhubeka ngondle umntana izophelela pha emntaneni yami usuthanda nesikhathi esinganani nalo sesofuna ukumala namhlanje ndicinga uba noba besigqiba unyaka wesingaphi nalo ndifuna ukumala ngowesithathu bese uleqa so usine yena seniqala unyaka kusine kodwa uselotsholiwe ndiba ndixelela nawe sesi ubungazikhupha ngesex nje uma
usexy umuhle uclean yonke into Ngolile yakhe umakageli. uma kagelile unento zakhe man ulixele gwenyana yabo singayicacisi kahle wena sisi no andikwazi uba ngithini yabo unobuxele gwenyana that's why ndisisho uba ngingase ndingaqhubeka pha uyayibona nawe into ne-ideas anazo manje usine unengqondo ubhadlile uyabo uyayicingela ifuture umageli umuntu ozothile yabo andazi ngoba zentombazana ngabiza ubiza into lento le nithi ngonongoma ngonongoma yabo uyiphethe kahle uhleli ngentombazana nganesithi ubuziphethe kahle ugcwele ingqondo yasezilalini kanti lo unengqondo ebhadlileyo and futhi uma umntwana akafuni ukwenza izinto eziningi ya phela akashadiwe kuhlakaniphileke kodwa uma uzomshada kube imake sisi uchaza uba ndibhayisile lapho kube ngicabanga ukuthi akanaso nayo iskill sokwenza izinto ey'ntombazane kodwa sisi mna noba ndisitsho uba ngumama womntanami ndiyamazi usine uyena muntu wakho usine kodwa futhi nakhona ile nto yokuthi yena uma umntana mele bexoxela ngosine ingxaki yakhe yileyo bemane ndibalisela nami ndaqomba yayibona into asithi usine uyazenza ndiyahalela ukhe ndizive wakuchazela ukuthi uyingwenyanyana usine unobungwenya unamalebe unantontoni yabo I was like sine and nawe uma umbona usine mani uyabona uba hayi apha esesike hanjwa apha uyambona nje nawe mani edlula mangumjida ke kungalahle isihlo Mbukelo Black Life ngicela unikeza lo bhuti isikhathi sokuthi akhulume nomama uma wengane yakhe because if ngiqhubeka mina ngiyayithanda indaba mina ke nathi ngingasho ukuthi ngithanda indaba mina personally ngiyayithanda ngiyabona ukuthi mengihleli naye ngizolebe ngi-excited ukwazi ukuthi lo munye wenzani yabo kodwa ke angicela ukuthi sizivele sihlale la odabeni vele afanele uma wengane amchazele angabe uzolithatha kanjani udaba mengazi ukuthi kanti ne-performance yakwenza ukuthi ukwazi uba umakoti hayi kodwa uthe kuningi nomqondo ya kunjalo wena sisi nokuba clean ngoba bensitsho nje ndinovalwanyana ndibuzo uyithatha kanjani and I hope akazukwenza into ephika ecaleni umuntu onjani umuntu ophansi othobekile mhlawumbe ofana nomagaselo ungakwazi nje ukuthuka no nkosi yami sokhuluma nje iqiniso yenye into nje engishoyo ukuthi ngigcina sengiphuma ngala hayi halifakwa libuya nodaka kuyabalekisana nokuba yabo intombazana elela epeperezayo too much iyacikana yabo nawe fanele uthule intombazana no yabo usine uthule nangone senza into zakhe yabo uyambona uba akakwazi ukuthi phela usinevele umuntu angithi indlela zakhe zokuthatha izinto zabantu kufanele enze yonke lento angathatha into zabantu sinakho la umuntu ayithathile into yamngani wakhe Chomi no ngabe kufanele nangubonile uba akayena umngani usinevele usinenaki icala sivele sibafonele mfethu asihambeni Hello. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nomlangeni Magasela. Ngikufanelwa ngikwa Black Life TV ohlelweni libizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Okay. Yes, khona ubhuti oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe sithandwa sami. Ngicela bandla umnikeze isikhashana monaso. Ayikho ngakhuluma. Okay, sharp. Molo mamakhe. Ya tata kunjani? Ndiyaphila unjani? Ngiyaphila baba. Hayi man ndithi man ngikufone lapha man ngoba ngize lapha kule Big Life TV ngoba kukhona into endifuna ukuxelela yona qha ke bendiqonda uba uzukwazi ukuxelela ngokwami okanye yabo ndikuxelele phambi kwakho sijongene ndiqonda uba manje uzocela indlela mhlawumbe bangandinceda ngayo uba ndikuxelele le nto man. Uyangithusa yini manje? Enyanini wena mani mamakhe mina mani bendihalela uba le ntambo yam nawe besiyibambile siyiqhawule. Angizwanga. Ndilinde mamakhe kahle kahle into ikanje lapha uyambo usine usine lo bengumngane wakho Chomi lo bengumngane wakho ndiyacinga noma ndisengubanga nencam ngoba kaloku mna naye mna nosine kahle kahle yabo sesidecide uba hayi masiyiqhube yabo ndiqhubeke nosine siyiqhawulele yam nawe
uqhubeka nosine benike ngaqala nini uqhubekani nosine awungongicele kahle ukuthi uthini kahle kahle ngaleli uyalena le kahle kahle mama akhe into kanje lapha uyakhumbula uma nonibalisela ngosine ubusine kanjani yabo so kwaye kuhamba ixesha ke mina nosine sahalelana yabo nami amhalela uvenge umani uzibalisa ngaye ento ze umuntu osuwahalela umuntu osifazane mamela kaloku uzothula ndithetha ndithi qhubeka and mani unibalisela ke ngosine into ze-women and top nami ngalo ngeke uloku unibalisela ngenye intombazana manje ndingayihalela into uyambona usine unjani kunawe hayibo mababa awungali mamakhe yabo so kwaye kuhamba ixesha ke nami sahalelana nosine sazama ke sabana ke kanti nosine cacile futhi nawe mani umbalisela ngami balenza kanjani yabo so mina nosine ke ngoku sadecide uba masiyiqhube and sithetha nje namhlanje kwinyanga ezimbini ezodlulileyo sendikhe ndathi uyokroba phaa kowabo hayibo so bengilaphi mina enza yonke leyo nto kalo mamakhe andithi wena uyabhebhisitha apho ke ngoku ngani besidala yonke into ibiyenzeka umkhona usibindi sakhe inganisanqanaje uzokwenza lento uzongicela lento ngicela yona uyahlanya ingayiphandle kodwa mamakhe nawe uyazibona mani uyazibona ngibona umnuka yingazongicela uyayibona le bendiyithetha bazongijwayela kabi wakwayifa indoda yethunga yabo nelo ndiyithethayo yayibo osine akasosifeba usine akasosifeba uyisona mina umdala lakhe ngiyamazi kodwa uyabogqitha umbiza ngesifebe kanjani umuntu okogqithayo ngoba awusike manje ubona usuzophelelaphi nosine uzomqoqa nosine mame mna nosine ndixelela kungoku nje siyazi sizokwakha umzi mna usine unengqondo kunawe ukhona umuntu wakho nosine bayisele kanje nakusine siyawakho umzi nosine siyayakha ngoku mna naye wena eyam nawe ndicela siqhawule jonga baba jonga mamakhe bendicela mna into yam nawe iphele mna nawe sidityaniswe ngumntana ngoku uyayiva ndiyacela awunangqondo nala ngazangiboneni ikona isilima sendoda awusile wena uyasiva kuloo nto yakho ungasithakathi ke ngoba ndiyayazi uba kwelaa cala lenu nalisebenzisiyeza ndiyacela yabona ke sithetha nje kungoku sine ndimlungisile mna mna ndixelela ngalo sine wam lo ndithetha ngayo sine wam mamakhe ndimlungisile msine kungoku sizokwakha umzi and futhi sizomthatha nomntana azohlala nam lo sine andikho enye into esiyithethayo yileyo mna nosine somthatha umntana ahlale nathi wena sizomane sikuphaka imali uma ufuna imali ayongxaki leyo andintoni ufuna imali ngumfazi wam lo thetha ngayo usine ngumntu wam sisi mamela ndikufonela uba ndikuxelele ndisisiyoyoyo kodwa wena uyazibona mfondini ulixeleku ndizawuthini ulixeleko awunangqondo mfondini awunangqondo ulixeleko wayidropha sisi asinophinde semfonela hayi bunganjani manje asikwazi kumfonela udlala umbiza uceleka uzokunyisa usine kodwa sisi wami le nto le ikanje bendizama ulungisa apha ulungisa ntoni ngoba mina ngibonela uba lapha wena kodwa yibukeke Thomi for the fact ukuthi usineme umngani walokhuza kama wengane yakho ukuthi ajole nawo ubone wena ukusamasayini okube umtimande lawo no sisi besihalelana nosine kwaqona unonkosikazi uhalela abafana wena no abengangonkosikazi wami bengumama umntana usine samhalelana yabo ngisho wena usungenza umfazi umuntu enahalelana naye kaloku sisi wami ezinye izinto kuyenzeka enye izinto ziqale kancinci yabo soziqale kancinci wena halela yabo halela yabo so sathi masesifika elentuzaneni endlini sayo kodwa hayi uyaxoka anixoka lotyiswa
ukudlisela awukwazi ukuphuma wengane yakho ingane uthukuma wengane yakho no ngalobe nimxelela inyalo uba makayazi uba umntana ngokuzohlala nami akusonyande trusted angimazi kodwa akusonyande kodwa nawe ungambona usine unengqondo sisufundile usine ufundile angabe ukufake nje akalifaka kwanto ndikubalisela usine ufundile unengqondo usine uyazithanda sisi yabo nje wena ngizokubona kule show ekuthiwa indoda ayikhali ngelinye ilanga soze ukuthi wagilo umuntu osifazane omthatha kumngane sisi ndiyaxela yabo usine yo ndiyazi ukuthi kodwa okay uzizwa kanjani after calling uma wengane yakho umtshela ndiyacinga uba kuthe uvuka kancinci kona wena sisi kodwa into endiyihalelayo uba angasanga singagcina sesivumelana mani uba andinike umntana hayi iyabheda-ke lapho Joni awuhlale nosine noma u5 years sibone ukuthi ubudlelwane benu buzobe kunjani umuntu awugada ingane kamngane wakhe ingxaki wena sisi kaloku andithi ngoku umntana una 1 year 6 month kanje ngabo uma sesi 2 years 3 years kobe sekuqhubeka manje ngiqhubeka nondlalana nomntana zobe sengingazi umntana ndiyazi umntana masemdala yabo ngithoma ngifaka imali uyifaka kanentsininzi imali ma umuntu masohlukene naye so yabo kuba ngcono umntana mahlale kumo kodwa uqala ubheke eqala umfana nomantombazana umntana wakho umntana nomantombazana asiqale sibheke eqala usine ukuthi uyakunikeza yini lento le emva kwamali sisi usine yabo ndixolele uyiyo yonke into Mbukele Black Life, please make sure you like, share, ucomment lapho ngifuna ukwazi from wena. Ubhuti ungixinile ngosine ngiyamsaba usine bafethu. Na uma usine lapho ngiyakusaba kwamina angikho right. Awumoyiki sisi. Ave nenhliziyo enhle. Unenhliziyo enhle. Ayibona lo episode elandelayo. Ayudlisiwe lo bhuti ngafa. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza mama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy